Jizanyaran hişyariya zararên ji meteorên Marsê. Dîmena stêrka bilez dijî hate parvekirin. Kûçikên robot ku alîkariya mirovên kor dikin. Rojgereke ku metalan yekser di helîna hate keşifkirin. Zêdebûna germahiyê rêjeya helandina qeşeyan zêde kiriye. Albert Einsteinê dijîtal pirsan dibersivîne. Li gor salên mirovan hesabkirina temenên kûçikan. Dosya me ya hefteyê derbarê bandora teknolojiyê ya li ser keda karkeran de ye. Lêgerîna mirovahiyê ya ji bo jiyana li Marsê bên havber didome. Heta êdî di demên kin de ji Marsê agahî û vîdyoyên balkê jî têne parvekirin. NASA û Ajansa Fezayê ya Ewropayê ji bo lêkolînkirina pêkhateyên Marsê berê xwe didin lêkolînkirina axa wê û kevirên wê. Keştiya Fezayê ya NASAyê yam navê Perseverance ji meha Sibatê ve li Marsê xebatan didomîne. Yek ji xebata wê ya balkê jî komkirina kever û axa giring a Marsê ye. Ajansên Fezayê difikirin ku di sala 2026 de keştiyeke bişînin Marsê da ku perçeyên li Marsê bînin. Herçi qas ev yek kelecanekê bi hin zanyaran re çêbike jî hin zanyar di derbarê vê yekê de bigumanin. Zanyar dibêjin bi anîna perçeyên Marsê ihtimal ku hin mikroorganîzmayên li Marsê êdî li cîhanê jî peyda bibin. Ev yek jî dibe ku nexweşiyeke ku di nav civakê de zû belav bibin derxin holê. Yek ji xebatkarên berê NASAyê Zanyar Gilbert Levin dibêje, heke mînakên ku ji Marsê bînin di nav şûşeyên herî qayîm de werin jê ihtimaleke mezin ku zerareke bidin mirovahiyê. Her wiha Zanyar Carl Sagan jî dibêje, di hundirê perçeyên kevirên Marsê de patojen û organîzmeyên ku zerareke biyolojîk bidin mirovahiyê hene. Dibe ku perçeyên ji Marsê bibin sedema nexweşiyên giran û di nav civakê de zû belav bibin. Teleskoba Fezayê ya bi navê Hubble ya ku bi hevkariya NASA û Ajansa Fezayê ya Ewropayê tê birêvebirin, sala xwe ya sihû yekemîn bi vîdyoya stêrkeke ku ber bi tunebûnê ve diçe pîroz kir. Stêrka ku hatî çavdêrîkirin, cîhanê 20,000 salên roniyê dûr e. Dîmenên stêrka bi navê AG Carina li ser medyaya dijîtal a NASAyê hate parvekirin. Stêrka AG Carina ji rojê heftê caran mezintir e û bi qasî milyonek carî ji rojê birqonektir e. Lêbelê ji ber ku stêrk pir bilez dijî, emrê wê ber bi tunebûnê ve diçe. Ji stêrkê radyasyoneke pir zêde belav dibe ku zêdebûna wê nayê pîvandin jî. Ji ber vê yekê jî fişara stêrkê jî pir zêde ye û dibe ku teqînên pir mezin jî rû bidin li derdora stêrkê. Li gor daxuyaniya NASAyê, stêrkên ku zêde dibiriqin pir bilez dijîn û di temenekê ciwan de tune dibin. Teqînên li stêrkê ku balê dikişînin serxwe li gorî zanyaran skratên stêrkê ne. Ev cure stêrk herçi qasê ji rojê mezintir û birqonektir bin jî tenê çend milyonek salan dijîn, lê emrê rojê bi qasî 10 milyar salan e. Di demên dawî de kûçikên robot ku bi saya teknolojiya serkeftî hatine afirandin balê dikişînin serxwe. Her ku diçe taybetmendiyên kûçikên robot ji aliyê zanyaran ve têne zêdekirin. Li Amerîkayê zanyarên li zanîngeha Berkeley a Kalîforniyayê di qada kûçikên robot de pêşketineke nû destxistin. Bi saya kûçikên robot, mirovên ku berastengiya wana kûrbûnê heye, bêyî ku li tu deveran bikevin bi ser riya xwe veçûn.
جکوما روبوتیک آهیبریت زانیار زونکولی و هوالین وی ین خباته ده گوتار خودت بیجن ده ناوره کوچکه روبوت و خودی وی ده گریدانه کوره چکرن. زانیاران جبو گریدانه کمبرک یکو جالیه روبوت و ته کنترل کرن و هر وها دریج و کند به پیش خستن. کوچکه روبوت وقتا لجه تنگ و بچوک به کمبر سس دکه. به وی آوایی پیشی روبوت پیشا خود بینه. پشتی که کوچکه روبوت پیشا خودید کمبر دیسا دشدینه و ری نشانی خودی خودیکه. ده انجام جرباندن که ده هندره اوده که ده هات نکرنده کوچکه روبوت بسای سنسورن و رویبرن کوله هات نبار کرن با آوایی که سرکفتی ری نشانی خودی خودا. زانیار دبیجن ده دمین پیش ده امی هول بدن کل در وجی کوچکن روبوت کاربن آلیکاری امروین کور بکن. ده انجام نگرین فضای ده زانیار هرتم آگاهی نو پاروردکن برای گشتیره. به طایبتی جی لگرین زانیاران لسر روشگره که کودشبه جیهانه و جاره زانیاران چاودیری روشگره که بالکش کرن. لا استرالیای زانیارن زانینگاه کویستان ده باشور ده خباته که خواه لفضای ده روشگره که کومتالان یکسر ده حلینه کشف کرن. روشگره که TOI 1431 بی هاتیه بناف کرن ده تخمین کرن که دو قاتان ججبوی تری مزنتره. هر وها روشگره که گرماهی و پر زیده بقاسی 409 سالین رونیش جهانی دورتره. ده درباره روشگری ده زانیار دکتر برید ادیسون ده داخیانی خودت بیجه بروش اف گرستیک ده گرماهی 2700 سانتیگراد درجه ایده. بشفجی گرماهی وی بقاسی 2300 درجه. ادیسون لگوتنین خواه زیده ده که ود بیجه روشگری که دوی گرماهی ده جیانه که وکی یا جهانی نپیکانه. لگور چاودیرین زانیاران متالین وکی تیتانیوم پلاتین و پولاک و لجیان متالین هری قایم تینه قبول کرن دکیلیا خودل وی روشگری ده حلن. بره روشگری TOI 1431 بی جروشگرین دن دگوهره او برواج روژه و گستیر کندن دزوره. جبروی که زانیار دبیجن اف گستیر که تایبته و تواندن روشگری جیا روشگرین دن پر زیده تره. ده انجام زیدبون گرماهی کوره‌ای و گوهرین آبهوای ده گلک گوهرین نینی در دکبن هوله. یک جوان نینی هری گرنگجی زیدبون حلاندنا قشایانه. لگور خباته که کود کووارا نیچری دهاتی پاروکرین ده تی گوتن کل جهانی لگور بری 15 سالان زیدبون حلاندنا قشای جسادی 31 زیدبویه. زانیار لگور دانه این پیکه درخستن هوله که جسال 2015 و لچیاین قشایی جس 328 میلیارد تن زیده تر قشا حلیایه. لگور لیکولین جسال 2015 حتی سال 2019 رجع حلاندنا قشایان لگور سال 2014 78 میلیارد تونی زیده تر بویه. یا هری گرینگ جی آوا پاقش کتون ندبه ده 20 سالین داویده بویه دوقات. ده لیکولین ده خویا دبه که جبلی ایزلند و اسکاندناویه لهر دورین جهانی قشا ده حلن. نویسکار لیکولینه یه زانینگاه تونلوسه زانیار رومیو هونگ نوت دبیجه زیدبون حلاندنا قشایان راستراز به زیدبون گرماهی کوره‌ای را گریداییه. ده انجام حلین قشایان ده قشاین سرچیان ده بپرانی بحلن و مروین لحریمه ده بی آب بمینن بدمیره. هر وهاج بر قشاین که ده حلن ده اصلا بلندبونا دریایان و اوکیانوسان زیده ببه و ده انجام ویه که ده جی مروف ده به شاپایان را روبرو بمینن. ده داوی اصلا ساله ده کشین به وی رنگی ده زیده تر ببن. دقیقا مجیه چیکری ده هر روش پیشکتن نوتین پاروکرن. کمپانیا اونیکو روبوتین مجیه چیکری این داخمن پیش دخه به کمپانیا دنگ آبناوی آفلوریتمیک را هفکاریه کر و زانیار آلبرت آینشتاین زندی کرن. هر دو کمپانی جبوکو بکارینر با آینشتاین راستین را باخون و پرسانجی بکن دخبتن.
کمپانیان فکرینه که مرۆڤ دێ بخوازن دە دەربارەی تەکنەلۆژیەدا gelek pirsan ji fîzîkzanê navdar Einstein bikin û dest bi xebatê kirin. Kompanya Unike da ku xebata wê rastiyên xuya bike teknîkên karakterîzekirina dîtbarî bi sazûmaniya ku agahiyan hesab dikire pevxist. Bikarhêner di sazûmaniyê da pirsa xwe dikin û Einstein rasterast bersiva wan dide. Ji ber ku di xebatê de rasterast netkarîn dengê Einstein bikar bînin, di derbarê dengê wî û devoka wî de lêkolîn hatine kirin û li gor wêyekê deng lê hate barkirin. Di derbarê robot Einstein de kompanî dibêjin ev ji nû destpêk e, di seberrojê de em ê hin taybetiyên din jî lê zêde bikin. Mijara hesabkirina temenên kûçikan di nav civakê de hertim dibe mijara nîqaşên bêbersiv. Di lêkolîneke nû de bi zelalî hesabkirina temenên kûçikan algor salên mirovan hate eşkerakirin. Li gor lêkolîna di kovara Frontiers in Veterinary Sciencesê de kûçik di şeşmehiya xwe de dest bi baliqbûnê an jî kamilbûnê dikin. Di 2 saliya xwe de digihîjin emirê mirovekî 25 saliya xwe de û di 7 saliya xwe de jî êdî pîr dibin û di 12 saliya xwe de jî hêdî êşên wanên pîrbûnê dest pê dikin. Xebatkarê lêkolînê Zanyar Neumê hervî dibêje dibe ku kûçik heft qatan ji mirovan kintir bijîn. Lê ev nayê wê wateyê ku kûçikekî yek salî di temenê zarokekî heft salî de ye. Kûçik ji mirovan zûtir kamil dibin. Di yek saliya xwe de bejna wan digihîje asta herî dawî. Bi vî awayî mirov nikare bibêje ku kûçikekî yek salî bi qasî mirovekî yek salî ye. Di derbarê celibê kûçikan de hervî dibêje dibe ku hin cûre kûçik kintir û hin ji wan jê piçekî dirêjtir bijîn. Lê kêm zêde ji van salan derbas nabe temenê kûçikan. Lêbelê me jî hemû kûçikan di heman temenan de mezin dibe. Angu hemû celeb kûçik di temenên hev de kamil dibin. Aliyên erîniyên teknolojiyê bi jimartinê naqedin. Bi taybetî jî di gelek karan de barên mirov sivik dikin. Gelo teknolojiyek ku pêş dikeve dê tim barê mirovan sivik bike, an dê rojeke mirovan bêkar bihêle. An jî gelo dê ji bêkaran re qadên nû yên kar biafrîne. Di derbarê van pirsan de gelek bersiv hene, lê hin bersivên hevpar û bingeha xwe ji daneyên jiyana rastîn digirin hene. Teknolojî û globalbûn wekî serdestên aboriyê berê jiyana mirovan û şert û mercên karê wan diguherînin. Zêdebûna kompaniyên teknolojiyê ji aliyekê ve, profesyonelên di qada dijîtal de diafirînin ji aliyekê ve, pêdiviya keda destê mirovan kêm dike. Dijîtalbûn qadên klasîk ên karan kêm dike, lêbelê ji bo xebatê hin qadên din jî vedike. Ev qadên kar ên ku tevlî jiyana me dibin, mixabin cihê karên ku ji holê radibin danagirin. Bi gotinekê din, heke di qadekê 5 kes lê dixebitin teknolojî pêş ketibe, lê ji dêvla wî kesekî profesyonel ku karibe teknolojiya kontrol bike dest bi kar bike, ev ne qadeke nû ya kar e. Bi qadeke nû tenê dê kesek bixebite, lê 4 kes bêkar dimînin. Bi vî awayî me jê çêkirî û teknolojî her tim neş xêra ketkaran rene. Ev yek bandoreke dijwar a neyînî li wan dike. Mînak telesekreterên ku mirov bi wan re diaxivin, an jî xebatkarên medyaya dijîtal hin ji wan karanin ku keda wan nedarî çav e. Her wiha pêşketina teknolojiyê dihêle ku bi kedeke hindik hilberîn wernekirin. Bi vî awayî pêdiviya keda destê mirovan ji holê radibe, an jî kêm dibe. Lêkolînerên zanîngeha Oxfordê dibêjin li Amerîkayê di 20 salên pêşiya me de karên ku di roja me de heyî, dê ji sedî 47 bikevne bin bandora teknolojiyê û bi awayekî otomatîk dê ev kar bidomin. Ji vê pêşdîtina zanyaran jî derdikeve holê ku teknolojî û mejiyê çêkirî her tim ne dostê mirovan in. Bêkariyeke dijwar helbet dê bandorê li heqdestê mirovan jî bike.
هرچی قاس لکارگهێکی هەن مرۆڤ بخەبتن jî ji ber ku teknolojî dê karibe cihê wan dagir bike dest heqê mirovan jî dê kêm bibe. An jî ji ber bêkariyê kargeh çi heq destê bidin jî mirov dê qebûl bikin û bi bihayekî kêm bixebitin.